Reka mbasuze cyane ndetse mba ikaze mwese muduteze yombi. Uyu ni umuyoboro witwa Amakuru Mashya Plus. Uyu akaba ari umuyoboro uzajya ucaho amakuru agiye atandukanye avuga ku Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari, Afurika ndetse n'isi yose muri rusange. Gusa amakuru yacu akazajya yibanda by'umwihariko ku bafitiye igihugu akamaro, igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abamboneraho gutangira mbabwira ko tugiye kuvuga ku makuru ajyanye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda witwa Olivier Nduhungirehe. Kuri ubu ngubu rero akaba yamaze gusaba amahanga gushyira igitutu kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bijyanye n'uburyo iki gihugu cya Kongo kitarimo kubahiriza ibikubiye mu masezerano cyagiranye n'u Rwanda, aho bari ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo bayashyiragaho umukono i Washington. Amakuru rero aravuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasabye umuryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa b'akarere k'ibiyaga bigari gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwubaka kandi bugamije gutanga ibisubizo bifatika, by'umwihariko ku bibazo by'umutekano bimaze igihe biremereye aka karere k'ibiyaga bigari ibihugu byombi biherereyemo. Ibi uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda akaba yabisabye ejo ku wa gatanu tariki ya 29 Gicurasi, ubwo yari mu kiganiro yagiranye n'abadiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango igiye itandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mukuru wa diplomasi y'u Rwanda yagarutse ku ruhare rw'amahanga mu gushyigikira inzira z'amahoro no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'ibyemeranyijweho hagati y'impande zombi zirebwa n'aya masezerano, ubwo ni u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'amakimbirane by'umwihariko arimo abarizwa burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Anagaragaza kandi ko ari ngombwa ko amahanga afasha iki gihugu cya Kongo gushyira mu bikorwa ibyo cyiyemeje kugira ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa ndetse amahoro abe yahinda hano mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu Minisitiri Olivier Nduhungirehe kandi yagaragaje ko kutabikora bishobora gutuma akomeza kwimakazwa uburyo bwo gushakira ibisubizo mu ntambara, aho kugira ngo babe bashakira amahoro mu nzira za politiki ndetse n'ibiganiro nk'uburyo bwari bwarashyizweho by'umwihariko kugira ngo babe bagabanya intambara n'ibyago byo kuba abantu babura ubuzima. Agaruka kuri iki kibazo yagize ati u Rwanda rurahamagarira umuryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa bose gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwubaka kandi butanga umusaruro ugaragara mu gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Ibi rero bikaba bigaragaza ko u Rwanda rwiteguye kuba rwashyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje mu masezerano, ariko kandi nanone uyu Olivier Nduhungirehe akaba arimo ahamagarira ababifite mu nshingano ndetse n'imiryango mpuzamahanga yose kuba bafasha iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo nacyo gishyire mu bikorwa ibyo ku ruhande rwacyo. Yakomeje avuga ko kunanirwa gukurikirana ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye bishobora gufatwa nko gushyigikira uburyo icyo gihugu gikomeje gukoresha bwo gushaka ibisubizo binyuze mu mbaraga za gisirikare, aho kugira ngo bibe byakoresha uburyo bwo gushaka amahoro binyuze mu biganiro bya politiki, mbega mu masezerano y'amahoro. Uyu Minisitiri yavuze ko kugira ngo amahoro arambye aboneke hano mu karere k'ibiyaga bigari hakenewe ko hashyirwa igitutu gikomeye cyane ku mpande zose mu buryo bungana, ndetse no gukurikirana neza ishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro n'amasezerano aba yarafashwe n'impande zombi. Yagize ati hatabaye igitutu gikozwe mu buryo buboneye ku mpande zose no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemeranyijweho, ntidushobora gushyiraho ibyangombwa n'impamvu zikenewe kugira ngo amahoro arambye aboneke mu karere k'ibiyaga bigari. Nanone kandi yatangaje ibi mu gihe akomeje ibiganiro n'imbaraga za diplomasi bigamije kurangiza amakimbirane bimaze imyaka myinshi cyane abarizwa no mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa kuri ubu impande zigiye zitandukanye zikuba zarakomeje gushishikarizwa guha umwanya ibiganiro no kubahiriza ibyo ziba zarumvikanyeho kugira ngo haboneke amahoro n'umutekano birambye hano mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rukaba runenga amahanga kuba akomeje kurushyiraho igitutu rwonyine
rukanafatirwa ibihano rushinjwa kugira uruhare mu makimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kutubahiriza amasezerano ibihugu byombi byashyiriyeho umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe kandi Kinshasa basinyanye ayo masezerano nayo ubwayo yananiwe kubahiriza ibyo yemeje, ahubwo yo ikaba ikomeje intambara n'umutwe cyangwa se n'ihuriro rya AFC-M23 bahanganye, aho kugira ngo yo bakubahiriza ibikubiye mu masezerano, mbega amahoro abe yahenda hano mu burasirazuba bw'iki gihugu ndetse n'izi ntambara zihanganishije impande zombi zibe zahagarara. Numva rero ko ari ngombwa cyane kugira ngo buri ruhande rube rwakubahiriza ibikubiye mu masezerano ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikaba yakora buri kimwe gikenewe ndetse gishoboka kugira ngo impande zombi zubahirize ibyo zasinyiye, ari nabwo buryo bworoshye ndetse bwizewe bwatuma amasezerano ashyirwa mu bikorwa, amahoro akaba yahinda hano mu karere k'ibiyaga bigari. Kanda subscribe dusubire mu kanya.